Horas, Jupang Museita, dohot si channel si Boltap. Mau lihat di hamu sude amanginang. Dukungan muna nasa lilingon. Tidak kan? Jadi mau lihat mahulok kon tu sude aka subscriber na madukung ngau. Na nangpe susah dia dope ale. Batuk mau lihat riwa ima. Alani hamu boy do sono terus berkembang on. Ay ulo sodok kamu lak sorong on. Tang boy berdana. Jala mau lihat mau huruf kona deh. Mau lihat gudang situ tuh. Tak ku betul membalas tuh. Ala subuh do be tak tolak ribu batu. Jadi tong masih bantuan maita jala mangido. Subscribe na juawa deh. Tu sudi kadongan, katiman, karyawan kerabat tadi. Orang naik sebenarnya memberi video tidak ada salahnya untuk mensubscribe untuk sekedar menghibur hati sampai merasa terhibur daun lang merasa terhibur pe yang penting tapi mah hibur mata mak nang gabi galau nak tandai tanah sumber heping musim corona on loh jadi main banyak ada lagu memang agak menyentuh hati lungun apa amat tong lagu nasib kudu ina perhatikan lungun. Jadi coba jauh nyanyi hon sian C pernah dulu alana nang tol apa menarik tigo coba stop pindah pasok bolu hacit pasok sini dia memain sen i gampang lebih gampang G gampang berarti bulu C caki oh makan marperre tadi caki oh marperre oke serius sudah konsentrasi nasib kudo inang ikon si songono sugari madong didamangi dan songonon si tanoni anak konmo soliho inang bagi akiro da inang bagian labungi pos marami ale inang noli lagu aidang nalu
nang di perjalanan ganjang mau murmi jalai pas amanginang tangi aku nang di perjalanan tulpus do lewat dah deh nang pisau tik marporot ale pi nama tabi kia deh toy mak bai mai tong bunga-bunga na mai ai torson di torson parnguluan ni tongi bulu suruh ngaci nanang parnguluan gorna bulu na tabulu terus rapi tak parnguluan ni kehidupan deh jadi adong nakaning salai ganjang mau murni nenek kah jalahi pas amanginang nenek gak titong ala bulu rokon holan inang kan gajang mau murmi jalahi pas amaho amang inna kan cembu maanon dai nangi itu bulu rokon damang ganjang mau murmi jalahi pas maho amang makanin inang rumah papaki ay bawa sa soni ayaw do babae ko nagabisi kasi serba salah terus jadi tuh bangun ima ganjang mau murmi jalahi pas amanginang tangi aku nang di perjalanan. Oke, mau lihat deh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam si Boltap. Selalu si dia menemaniku. Horas.